Hello, hello, hello. Wecha kalor, nit ka bandit, nir ka bandit, kuwet ka bandit. Wecha kalor, an page lom ane Facebook yin. So tag the ngot ke chin koi ke gua ben. But yiran ke ben. Na ta bungu duor ke ni yin. Ka wa ben yalinda. Abu pion. Yalinda abu pion. Kudin ben wa pion. Edit tedik crow. Edit dit tedik crow. Bungo duor ku to kan yin ken ke din buker na che yu wala liu duor kan yin ku ni chen yinam ka buker abn yalin da bu pion dite jamala chotew kan rot penyamat Dite jamala bar Jɔŋdiit Lajik bar batip kwaya way kuye ke meri ne man bo panyal yin ye ya Jɔŋdiit du tunde konim Yin man ye myo ye doro ye gam Tun dunyal yin koi to che ya duo de pyo Ku pir ye wa pir ku ye le denier Ye chur da chur chi wa ye yine wa pyot Ye mener ye wa riar pyot ater Ye nyin chul da toi chogwa Ye pyot la yum Ne ke yina tiedu Myo karin ye koi man wo tied we ye panda yendor te yin du ngore ke chere ye ben ye wo pyod bugun kuwa buke yanich kuyin we kek Bagya tungrir wedye beya kene beya dinden yukuket nerun chekwe na guda terwade upya dun lojik yechen tong yukulech Inun kuwa kene Jɔŋdiit Lajik. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Ke dierka na good ke music ku or benang bul. Te den tero nien wae kertin bula yu gur tuk tuk tuk. Ku jal koy la, jal koy ket. Kedit ngadi elia red but achen any problem you know nyaling the panel as long as ye kabobe ni piondu ich kayen achen muskala can walk we ko ben we chakalora red nerin ka wun ku wa ku Jɔŋdiit Lajik en ran jamitene an ye chola yang ajang ret na iran kuchen ke kairin che kaka ku ke en chabo Facebook yen aya lwele ta to ku ben e wer Nhialic yen ka yan ben Facebook yen ku yen ka bi en yade ye kola yen we chakalor wa wut ke Nhialic we ko ben
ku we koi bengai be dai a le ta de pe anong wo ke ten wo ko to America anong election chila loy a ko ju chango de ke chat doli koi ko ka jal duwe kol koi ko ka nge jalu na ko ku koi ko ka ngodeli so wachin ko ji ke wo bengai to ye ta ku tag de ko chango te ke jam ka ke election ek de ni chol bor community an ken pingtinaret ku ka ken ko chin ke chaping tag de na ya le che jal ngai tok Bible ka ba jal ba ngadi ka ba jal ping but now I wish them safe journey barane ben bedute de ne bientin e piala go ne riede bandit ye chukrato we ko diang chengai ben ku ngai ke ping bung den ben wa de rumietin ajit aba ke jal ba lo ke lel ke lakin ke ba queen bung ato dutuchi ato dutuchi chugdi tro chiera bu gol chuktok aguti chungwan chubu queen ben ku ber ku bela gol chuktin tier abu gol tier ku doro ku wabla coach chuk tin tier ku ber anong ran cha yo ku de yen kai hope that we ngot ke we pingen we koi dai ga na cha ping ka luoi ka thumbs up ya temaret barata we ngadi in safe mode kan an chinambe mare kola so na cha ping ka luoi ka thumbs up but na ping ka an ke ka piataret anong nyan kai ka UN ke ka anong celebration e cool wende to gware high school ku kabela university to gole to cool penber so ke ka anong alloy celebration e cool so ke na cha thokitene kan bela ek piatare te kremier pio midgi ko ap thokitene Georgia acha ka tingwar ek piatare atok high school mit ju cha ta piat ku ke kremier pio enang walk ku won kok chen mit ko chen ke cha ta piat wabruta du Nhialic ku bo Nhialic de pan Nhial buti ku mit ko kon bo kon ku be mit ko kon mit ko bi lu ya pet on bi Nhialic bi en wo ka ger ke pet ke loy ke loy aken wo joron ku ler wo roki ku le laka balar he roki eke de chule le yong de yin wa bay roki ku ka chine ji to kul ku ka chine mit ku ka chine bay ku ka chin so yena ken lo ya Nhialic che walar te pet walar wa bay te pet aret ke te jele rech rajal be bu wortin yen ke yen wa wit ku yen wa wel kan Nhialic yen wa ka share kan ko achan jong ra cha to ya git kan ko kor bu ko cha thor but yen wa bla Bible date ku yen ke ni cha lwele aba queen ku bu jalatin music aba jal be tawala but Bible da legit ato to dutuch chugdi to ro
Jɔŋdiit rou bu gol chuk tok ku lo ku ko ji chungwan ku ti man ne chane lwel ku ber ku gol chuk tin tier ku daro ku lo ku ko ji tier ku ber na to bible kan yin ke yin ba kwan chuk na liu ke de we bepin lwela won ya kul te dik ye bi ko ko gwir te tok go wo daj ben nyal cha wo de kodit ku tiengu te ben won chi ken nyitin go lip tol eke tegrut ci mande lip ka mach go ke nyut e ko nim ka dia go ko nyoy ne Jɔŋdiit Lajik ku cho koch chak jam ne to ke jur kok ne jam ne yin Jɔŋdiit Lajik cake wo be lo chuk tin tier ku doro ku ke chawan chili tene bu dia ke ber ku lel chuk di te tier ku doro e jam ye ke lel Nhialic ye ke lel Nhialic ye ka beto ne kul chien en bi jong dia en bi jong di dia walpin na ran ben ku wet kun kan nyir kun abia lek ne kanyal kuruti kun abia kew kuru dit kun abia nyop e yi en bi jong di dia walpin na wutcha ku nyircha ku nyircha kalwoy ne ka kolka ku kabia lek ne kanyal so wa bu ko tena ke choka ke ka ben wa ka pingtin music aba jalta o mat ku bu jagol batarot ping okay again yiran to ben kin to go we chaka lora re nerin ka un ku Jɔŋdiit Lajik amin wa boni mgur pin ke ran ken go gol bun yalinda budu ale ni ke piet ti loy wo ke kola we ayin yiran dai ku na ran to tene ku koy ne kin ke jam woni ke area den Nhialic en ke cho wo ke tin kol chir kola anon koy ken ko le ting kwa ke chi bech bada ken ko le ting chin Nhialic de pan Nhialic ke jor ke yen ko bu Nhialic bu ya du alej chin Nhialic wa ke ting ko chir ko le ke du ko alej ku mir ku pio so wa bu woni mgur pin bu Nhialic de pan Nhialic bu du alej Nhialic pin long da ni choda no ngin baba una tie ku dorin chu du alej Nhialic ko pio egel chin wa gel wara kol ku bawa bebe kol chir kol baba ache loy pie da kwa che rieda kwa che la jengda e kai dundi pio win Nhialic de pan Nhialic ku jela en ka tin wa kol chir kol ku ko cha ka jor baba e kol den yen ke ben yen in chu du alej baba ne ke ko ke cha ka yen wo ke e pin no metena ku jun chin ka be jor baba bendi dia koba palen karecha ara lang tene pala karecha yin bendi an chile ba wedu loy ba wedu luel ku ba wedu tiepin ken arach pala karecha baba kwan chu wedu cha le ba luel te chin Jɔŋdiit de rer
en benji toyen ku jela wut kun dai tane toy wo Jɔŋdiit Lajik baba ba kon tong ne lek ku ba wut ku ba ko kon baba ba ko kon bi ping e welku tan wedu e miet de pir de way kwene ke miet yo ku kora red baba manon chene ye chukarto chene dutu chen ke yo ka balo ku cham golo no kana miet dien de chamatan miet de pir de way yene ke twen awer miet de pir de go badin chu dua le baba ne ke dia ayin ti ku ba ben piot kwa ye ba wa be a kon tong ne lek ku ye yin ku che wok because wo mit karan akin ke pie token wok lu ben wo chrie token wok lu ben wo wedu lel bi baba erier de Jɔŋdiit Lajik yenin chu tie ke ka baba ne kon chine lel ya ka ti kwa be yen we en kai pio no wok baba kon wok ye wo gel ne kai ter kan wok ye wo tiong ne riedu baba ka cha ka tin ne ren ka un ku Jɔŋdiit Lajik amen. Okay, thank you mita kai kwa edi cha ben wara kol babu we wara kol achan ka karen ban we te kol achen ko ji we wara kol but were ne ale chen tare chen ping apiat ping wara kol kwa piat ping e kol kwa be piat ping mi yada anong yan chi te gwara kol ku a chole day of Pentecost ku kayo ku chole kol tidich kol aye juice aye tek but ayo ku tek ya walk karsano anyal de panyal won ka ngot ka kin go jal on chene no ku to ku jora te ko le diak ku le ra do wet ka ku bi ku le wek le lan ba wala long wala to Jɔŋdiit Lajik awa ba ti wala to Jɔŋdiit Lajik gel ka yo ku le do ka jal le tiet ka e ke ka yo ka le tiet ke Jerusalem agut ben we nyoy de Jɔŋdiit Lajik alom ai du tuj wan ke tier kutok ku jela jude zakon che be de toya ka du tuj ku jela koy ko ke che gam le la ko ja ke ye bot ku tero ke ka were ne ale chi be ping ku ka be tit na ye quality di ko loye juice loy ke yanden go ketit kole en ka chen Jɔŋdiit en ka chen ye chu kerto a ke dutu a che ke bit la to Jɔŋdiit Lajik ne lwele che lwel ko yo ku ni Nhialic ku che ke de lwel ku chu gam ku chu pinga pet ku loy ku ka loy en ke chirot be loy Jɔŋdiit Lajik e belon e ka belon ni e kole ka lwela ka bo kita grot cuman ne liam mai kulun ka gu ka won chen Jɔŋdiit chen ke mi Jɔŋdiit Lajik lo ma a chen ke bengade a chen ke be jam e tok e ke ku ke e ke ne rod beloy so a chi Jɔŋdiit Lajik nyoy kwari ere chi lom ku ka jam tok ku kaka ake liu ken kek akiran le jam tok tok elaran chepio but ken ere Jɔŋdiit Lajik bi jam tok ken eke ku kek ku ken wen chen Jɔŋdiit Lajik chen ka thiong ya
alwela go ku jal jam thok ki manene chana lwela go ko jal agwer ku pinga ke jam go ku jal gayarit jaka lwela ake koika ayong yen ke jam thokwo pingu ke jam thokwo so kene ke yen ke dita gai yen ten achi koikok achi bengai lwela ke koika lwela ka miole piu ka biai ten yen ka chen petro rajal be jor ku jelwela no jelwela pinyemi adur woken miole piu ka biai jelwela ke ko an chine be jol chelwel a chine be jol chelwel ko lwela la akabeto na kol chien akabeto na kol chien an be jong didia ekabawal epinno ben so everybody alwele I will pour my spirit upon all flesh achirantok ran ben will receive the gift of the Holy Spirit ujelwele na cha de miyoy de Jɔŋdiit Lajik chalum so tiet ke anan bon mata tiet ke hey who is that? Hello? Thank you so much, Nhialic. Yelwele yene kekuan Nhialic lwele Jol ye nebi. Kwe chi Jol lwele ya. Yelwele yene kera lo ye kola. Wachi miye Jɔŋdiit Lajik chulom. Kwe ke tingwe ke lo irata. Kwe chi Nhialic lwele ya da. Ran be miye Jɔŋdiit Lajik lo. Lwele manade ke koch abe nyuot rodir. Kona abe ya nyuot. Arati abia keu ku jela te nyir kon ko roti kon abia le kanyal so na chi Jɔŋdiit Lajik che ben ke ranyuot ka juch ken ke chuting che ranyuot ka juch non ke wet ka wo ke ban jalia focus kola Jɔŋdiit Lajik yen man yetong lengelik chole Holy Spirit yen Jɔŋdiit Lajik an che baba be pio chien an che rier achan balwela an pio che Jɔŋdiit Lajik ari rechitar so ke kar ba share kan wek ke chi ye chukrto Luel wo kresano ayoku Luel Nhialic enam diak uke Nhialic tong yen keti yen wo ka Luel tin wo kresano wo believe wo ngadi wo believers of Christ mana de kan Nhialic enam diak Nhialic wun ku Nhialic wa ku Nhialic Jɔŋdiit Lajik kuna ye kresano ke kene ka ye gam Nhialic wun achu ping a Bible ayene ke chakri che ben yene ke chang nyal ku ping ku kato tin ben kato panian ayene ke chakek ku kato pan ping agutien ku yin yene ke chagwok so wachin ke biran be claim tene e pinnum ke lweli kede aliu kriye che ben to pinnum tene e kre Nhialic aguti jong raj ku lweli non ku lui claim ke kede ke kelwet because as Christians yene ke to yetine kan yene ke Nhialic wun na le ben Nhialic wa ke Nhialic wa achi wun achi tuoch kwa chuping ye chukrto we bente ne wan pinnum be dit ne gworan
ku ke bien a chupi alwela ke bo be to nyendai e bo bo be ne rechi rej e chen wok rej lo Nhialic ku rej chu lo Nhialic e rej chu we ko nyai e rej e to wok wo to ku ka chi Bible che lwel mana de ke Nhialic e pio bukai no wok ku kai den chen pio bukai no wok yen ka chen wo betoi wantung de ye chukerto benu wa bukoi akabo ke ye nyong de koi ku ka chan wi don mana de ke kene ayo ko lwel ka che lo woni nyalin de panyal aye Bible ye lwel ka chin pelda we ti chineri yem te kwer so ukena kor ku bunyi wuya mit ke Israel won ake Nhialic ke pala weken ruon to ku ben ay ke pala weken ay la ben yen ke ye lon ran chol eren mane Moses ay ben bi ku de loy ka ko koy be wong no ku or be tu be ke no ti no en kray dun chala loy kin la ben bi yin be koy beriem be kwer kuriem che kwere eriem innocent lay to amal dan tin won kichin go kreitatin kichin go rech achin ache dan ache amal chi chor ko ache amal chungol ko ache amal no go rech ku kache you know we lwela ke pure yen ke te yen Nhialic ke pala we kentin kwa lwela ka chin ran le ba we ko lew ne pel e yen ye chukurto yen ke bia nyong amal atonde en chen buto woni yen ka chen wo pal kare ko yen ke cho yen chabo e tongu cho yen chabo aka chu be ping e buto riem de be kwer kuriem chu kwer penye yen ka chen kare ko wak ku jel ne alin de panyal jelwel ran gam ke kena ke chira loy ana de ke ye chukurto e to ni nyendone na ya ke gam ku chol ke ne we piot ke we pi yen ke ben Nhialic wa na che yen ye chukurto e ke en ku yin e de ku Nhialic e de ku ye kol yongu che lo ye chan Nhialic won e ye mit ke Israel ye ko ron ke den ke pe ye ko ron ke den ke pe ko chin Nhialic che lo le do ke ngade do ko tie go na bor chana ke to ke ke loy be ke kon bin Nhialic be ke kon le lunke ku be ke kon gwir ku bi to ko ke chro gwir bi ko le wer Nhialic ache ye Nhialic che wakor era ni che kon loy ku kon gwir ku kon le lunke ku be ko le kwen ke cho ko ke man a chin Nhialic loy ka konyin ba wer Nhialic ni ku balal wel be yen ke ta to mit ke Israel so Nhialic e de kin ku ni ti chin ye chukurto now ye chukurto wan bi en pin no metene e bo ne go de ran ka chutin kon bi en ke ran e ye lo won lube yen ke chat ye chuk a chilibra ja chu jor pan ngade kadam Israel kulela bi chat ye chuk be ben America no yen chan yen to go ran so we Israel yen ke to entin yen ke piochen ko tin yen ke piochen du tu tin yen ke piochen ke koy won tin ka ku jel ka yok jelwelo we ba ke la Jɔŋdiit Lajik
Jɔŋdiit Lajik Nhialic. Jɔŋdiit Lajik Nhialic. Achin feringde kan Yesu Kristo. Kwachin feringde kan Nhialic hun. Ku yen Nhialic Jɔŋdiit Lajik yen alwela ke omnipresent. Yani achin ti yen liutin. Omnipresent. So yen a little bit kan walk it in America ku kato kan ko to Junub Sudan ku kato kan ko to pinombe achin to liwentin yen omnipresent. Ku yen ka chi Yesu Kristo achi jal lwel ku lwelan bawa kabati achan bo to Jɔŋdiit Lajik. So Jɔŋdiit Lajik yen ka jel pinom pio chmane ye kol. Yesu Kristo yen ke pio kojwon won chen ben yen ke pio ko wer Nhialic. Ku Jɔŋdiit Lajik manene Nhialic yen ke jal bela du man. Bu wok jal be bu pio wo ko chi Kristo gam. Ku wo chi Nhialic ku wo ko chi Nhialic chu gam. Yen mane edu pio achi Yesu Kristo chelwel we ba ka toy dugil. So Yesu Kristo dugil ekinato bungu John Jɔŋdiit tier kungwan kuloko ku Jɔŋdiit tier kungwan tiene tero ku detem ala ke dugil ku du pio ku du kun yen Jɔŋdiit Lajik. Ko ila yong bi yen tene pinyum yong tuche Yesu Kristo yong bi yen Jɔŋdiit Lajik yong bi yen pinyum. And then kakar ba cher kan ken gola twing mit ke Israel ache ke yelwela Nhialic enom diaka ku Nhialic to ka chi gam. Mek lwel ka chin gi chol Nhialic wa. Eka lwel Nhialic yen to ka. Ku yen ke chok muslimin. Ayak lwel Nhialic ache dit kwa che dit. Ku yen to ka. So ke ache Yesu Kristo chi gam. Ai wogwa pay wogwa bo woka Yesu Kristo gam. Ayak lwel manada ke Masaya dena beben an ku larab ke dene da pe muslimin ke dene da pe but ke mit ke Israel ay ke lel Masaya dena ngota kenben ay ke lel Masaya dena beben kuna bi ka be kun ku kana achuk to ke ato Bible Yesu Kristo beladu Yesu Kristo beladu ku ka be kun ke mit ke Israel lakin anon ke chen ke ngade anon ke chi koi kwen anon ke chi koi kwen ngade the Bible denit manini ye Torah manini ye lekter ku ke yen ke ye koi kwen achan ke achen yira na kwenetok belwel Bible ba kwenetok I walk ngadi I walk Christians walk anong freedom ku freedom e benenong Jɔŋdiit der freedom ayen ran walk in Bible lun ku kwen kudu ku tiong Jɔŋdiit Lajik Nhialic de panel yin riede nyik banye bata kana ci token muslimin chin na kirana Quran kwen to kai ko diak ai ping yin lo ku lo nyu ku ping ku dun cha ping chi le pet bala ken le pet yin jel woni kwen ke chok ngadi juice
ai lo no ko ke ne ke chol rabai ke ka yen ko ke la pin ke lwe rabai yen ke pin ai ke be lwe la ka ba be la ko re to re chu ku ba la tin ke lwe la liu so ke ne e ko ju cha ke more but at least work resano why root encourage baran the bible be queen ke ti yen ne ala chelwelte ujela dun ge di ti Asia yi India ku yi de won kok yi China ache kala ni cha yi gam ne le anong jong di dende chi la burur ke de ke chi twa to ya che te ti ku kang yinde ku ge ma pe kala ku kalwel ke yen ye randen in ke randen ye ke dur aye ke taw temple de ni ku ko cha jala ku be candles be ke jal ngade be ke jal be ma be jal ku jal ma jal tawe statue ke gwang ko chen ke gwang ko chen en ka lwele yen ke ko le yit bate ye chu ker to ye lwele we ke ka yin ya ka do ke gam aka chen ke ko mur so wo kresano yo kun yale dua lej ni freedom kun ye nyindi che yen woka kos ko ju ta to ke chi chor ko ju ta to ke chi min ko ju ta to ke chi to because I pyot ken cherir but wo kresano we are blessed ran wer Nhialic ping ran che blessed aye blessed so we in Nhialic enam diak bukan nyiku wo kresano ache ke wonwane ping ku ka chu jai so we in Jɔŋdiit Lajik abo ping no mutene for a purpose because a ministry de kana yen ke wa wet ne wed Nhialic yen ke wa le wed Nhialic yen ke ne a chi bible a chi lwele la ka gi yen Jɔŋdiit der edugil ko du piu ko du kun o kana le bayo bongo John chokdi te tier ku ngwan chokti ne tero ku detem e ko le ka be ben yen e ko le ka be ben ku yen ke wale man ki rei loy because wo ko pin no mutena every day yin chat re chi queen lo re ku ka chi lo yin man chat in re chi ku ana ne ya kan a good example and a good example on chat en re chi go ya ro ta cholen chi chat re chi ya lwelan pe te na la pan ya na wala Jɔŋdiit Lajik le ben go ben ku la yak kene ku kene ere ku yin chi kene loy ku yin chi kene loy ku yin chi kene loy ku kene ku re chi ben kene yani jelen la anum so Jɔŋdiit ere ben bo bu kun e wa kun bo le re yo ku loy ku ke ka yo ku ke lewe ke ya testimony na walk the piat the pion de Nhialic yen wale kan e kene e piat na non ke piat chin Nhialic lu yin ka kor ba share when coach kwen ka yana share kana week so Jɔŋdiit ere ben bo work be convict of our sins bo wa bele chen ched wo re chi ku re chu loy ku kon wo bu wanim wel bu piod wel ku buru war so do ke Jɔŋdiit Lajik lum ke nothing ni ta kai ko a chen ferik ben Jɔŋdiit Lajik ku ye chu krito ku ye ni Jehovah
in Nhialic mani chak Nhial ku katatin kadi in Nhialic tonga wan Yesu Kristo wan to ene pinnam wan yen ko wet ayegwer ku ke kwanchok ku ke ye ko kor bi ping will ke Nhialic lwel kek but mani Jɔŋdiit Lajik ka chui ber achiran kor bi ber to ka chi to achiran kor bi achiran no ka kor bi ni but Yesu Kristo yen ka yoku dere titi ku yen ka pion ku yen ka le ku ka pet ku pet ya ku wan ku Jɔŋdiit Lajik ku Jɔŋdiit Lajik I'm telling you kichin Jɔŋdiit Lajik achiran ting pan ne ale yin because yen ke ben bo bi nyodel ku yen ke wo bu kun bu chat ne piata yude ku yen ke wo bele wil ke Nhialic ki Yesu Kristo ci lele we ba ka toy Jɔŋdiit Lajik alwele ka bu bi ya le ka chaka loy aci le wo ku lele ka ci be ya jam e kerenum de abe ya jam ne ka chaka le ne ke chalwel ade ka ngira ande lwel na Yesu Kristo ye jam ya Jɔŋdiit Lajik ci le be jam kerenum de no ci yen lwel Yesu Kristo because kiyene Yesu Kristo lwel ya in my opinion kiyene Yesu Kristo lwel ya achana nong jako krodio kwai ko bedom kay ke lwela kay ben ke chang alet ka mal but long tin ayamot so manatu only ke Yesu Kristo ko loy ku ke ka ben Jɔŋdiit Lajik ben ke jam he is alwela ka about to testify on behalf of Jesus so na ye ranbo kana let ka mal ku long tin ekur ke wil be ke lwel ache betia ken ka Yesu ku ka to ka domi ku ka lwel Nhialic ko ka dom ku ja ka dom alwel ka to so lazim bunyi manatu ka bunyi anong farik ben Nhialic Jɔŋdiit Lajik ku jela ke ka dom ka so yen Jɔŋdiit Lajik e ke Yesu Kristo loy banen ka yen jamte ku yen ka ye le walk ku yen ka yen wo piot ku yen ka get Bible e Jɔŋdiit Lajik e lwela ke wa remind e wa le e wa kwon bu kai chiro loy bu ka nyi ena na yak ku jela we ko dai Yesu Kristo le ku bu nyi no te chene Jɔŋdiit Lajik ku te chene Nhialic ke le ku bu nyi de ka won lo runa lip ke ro ku choya ku ka nyi ya ke kol ye ngakene e luoy Jɔŋdiit Lajik man ci toy walk in Nhialic so Jɔŋdiit Lajik ko bu ya mu ci tuong ko bu ya mu pet bu ya mu pet a gift e miyo na chi miyo chiran chi miyo kada what do you do te chen ran chen miyo chen yen kada what do you do chi ku du ni chi pio miar ku ka ye mu pet wala ka dien ke nga die ke yinen
Jɔŋdiit Lajik kor bu ya mo pet achi kor bu ya ignore ko ye ko ayeke ngadi ayeke lum ke ya na to Jɔŋdiit Lajik okay na li okay no na li ken yin ke tuo. So Jɔŋdiit Lajik is very important but token work ku ka chu ping ne mana de ka chin ne alwel le ka chiran le Jɔŋdiit de ger alwel le ka betwe ran ben so na chipping e ke piundu ene ka chi yin cha pingin ta to piundu tin ene ka chi yin cha pinga ku jela gamdu ene ka chi na ping but a che ken Nhialic tuoi so yin chi bla ko chi Nhialic no mia ku le Jɔŋdiit Lajik ka ken le man ken mi Jɔŋdiit Lajik le no kwanche wed war maybe wed chendien war wagwa ya lele ke pion ran ene ke chuwere Nhialic che chomrot so kor bu wo pio wel ku bu Jɔŋdiit de ger bu chabon pio kwaye alwele ti ene Jɔŋdiit de ger to tin e yin nang nam lao to be Jɔŋdiit de ger ku che ben piondi ku che chol ka yin ke tene alwele ke yin nang nam lao nana yak nong nam lao to kan en war liu Jɔŋdiit Lajik ka to wo ka du ti jot kare to jong rajen ka yarat kan koch yene ka jalo ku jabe kui mana de ke jong raj ka loy to ko ka du ti jot kare na war lo Jɔŋdiit de le ben ka chi jok ka loy ta de nge a che na tak ka cha ya ka wel to testify wan ya la loyak wala nong Jɔŋdiit a chin ka de ne ane la loyak ku chir ka yan chipin ko chin ka chapin to la ben bi so when ane talk an chi freedom liu nam la liu ku ya jal to ka kriye de bane chir ke en to ka chin ka ko nganum na war jal Nhialic be gam kan jel nang nam lao ku jel jok jel wel ko ba ja be loy ka dir gwale no an nang nam lao an che be pin ka ke a jam ten loy ka ke ni an che pin ka ke Nhialic ke ka kwan ke chok to Jɔŋdiit de ertin e nang nam lao so yo ku Jɔŋdiit Lajik yo ku gam be ben piot ko ye go ku nang nam lao yene ke wa nyot ka jwik e Jɔŋdiit de Jɔŋdiit Lajik e wa nyot chang pet no ran wo ke ni chang de panel ha chiran but yene ke wa bi nyot chang de panel ku yene ke wa nyot ka chia wa ka loy ka chi Nhialic awa ka loy yene ke lewa ka chi ye chu karto ka loy yene ke lewa so we chi kor bu ya tin ke nobody Nhialic ko le ye chu karto le ran non kre le jong de ger Jɔŋdiit le ran le ka chi pan Nhialic so what could we are careful yen ya den Jɔŋdiit de ger yin chelu bi di to the duty chinen
Kuan yen wan lere Nicodemus. Yen ye chukurto la go ye chukurto go lwele yin la bi dit di jut. Achi dit di jut ke yin chang de panyala cheating. Kuyenga ko yen di jut a Holy Spirit. Yen Jɔŋdiit de. We are born again through the Holy Spirit. En ke ko on chene ye chukurto we belwele on chene ngade lwele e ba jal ba duwa mai che de an randi to ku ba ja ba di tade kan e tang de koy ke pinnum ting tang de koy ke pinnum alwel Bible alwel ke chini wisdom tien wo ka ko tatin wo ko ke pinnum wala buta ke kul ku tom chir ko wo ka pet ku chir ko but wisdom aliu wisdom e ben enong Jɔŋdiit de. Malech mita kai kwa pianka en manu na cha en ping mita kai kwa ke leken akoi ki en yo na ya ni jal belo Facebook ni ko cha jal yu pa ko yera loid a chon cha yu ra ni cha na yu en rit. Thank you, a young joke. Thank you so much. Nyan wal anto Facebook anto live yin ba jal ba yo chanto ka apiatare dun ber yu pa apiat bye bye. Okay, yeah, thank you so much. Thank you so much, Ping Weekend. So when ka chene Nicodemus tibelwel brandi chiren bi jal ba du manage de ko bi jal ba di tade e kene e tangda walk ko ke pinnum ku tangda achine nyich Jɔŋdiit Lajik na bi e wa yen nyich why nang wisdom ma chulubu be jam kai ke chirkere Nicodemus wa chi ber ba takaya kwene ke chogon jam ye chukrto kene Sadducees ku jela Pharisee oni yen ke lele chi ye chukrto chi lele ku lele yakala duona lele ka ba thor pin ku na nin ke dia ka ba yi ko lele e kene ke lo ke wa jor run ke terwan ke yik ku ka lele le be ngade be jor be yi nin ke dia so walk a wisdom aliu can walk Jɔŋdiit de re ben kene nyich ku ke ka chirka ke en ku we ko dai wil ke Nhialic a chule bu ben wo ke be ya jamu ya ke ka pinnum ko ke pinnum nyin de na loy wisdom de na loy wisdom de na chike ke nyi ka Nhialic ko chu wo ke nyi ka Nhialic e ka pinnum tang yen wo tak ku jam yen wo jam ku nyinda a chitia ke ne ka Nhialic. So when ka yen piat ba ka Nhialic ba ke nyi ku ka Nhialic ayo ku ke nyi through wisdom de Nhialic through nyin de Nhialic. So Jɔŋdiit de re ben ken wisdom kwene ka yen wonang wisdom bu ka Nhialic bu ke nyi en ka yen wonang nyich ago ku che ber ba jam ti mane yin Nicodemus ya Jɔŋdiit de e ben ken ka piat ben ken ka piatare yen a gift himself ko ben ken a gift e tu walk ku ke ben ken ka piat wa yen knowledge wa yen nyinya kan wa yen knowledge ka panyal wa le ka chiro loy panyal wo to ko wa tip badikene a chan na chiro de pinga piat no wo ke wa to wo pin no ya ka nyi kuno man yen wo tip ye ke den nyi kuno
adwai tip ku tie wato go kuna loran le to ke tie wa babai ku dong pin ku dong go pin to wo wai tip ke tip konka latin bi nan kan yika so what you kur burun mo ka ka pin no me ku bi tip ko bi to because I kan ni mo ka ka pin no so Jɔŋdiit de ben kana knowledge ku yen ke wa rier ben wo ka ci ye ci kur to ka luel bu ka loy bu ka lew loy na liw Jɔŋdiit de ke wer Nhialic ci labi wer Nhialic ci labi yi petro kam tin won chen ye chukar to gola nyale go ko gola du demereci ala bu ko jala de preci ke yari ani la ta ka luon be ko cha tawari ko cha deure wachirier Jɔŋdiit deger yene ke ben kenerier yen wo kan belew na gon le nyali le ka to Jɔŋdiit Lajik kan ki petro tinga chi ka belew loy Jɔŋdiit de ben ken miyoy e koy ka aye ka yen miyoy ben ke ko ya chapel miyoy ben koy ko ke ben koy ke ka Nhialic bi ko ya chapel te lenke ko bi jara cha chow ko gu bi ko be ja chapel bi kidan bi ya le ka panyal ku bi ya nyot ke ka ke ben ku ke ka aye ka yen wok alwela achan ben wo karut kun ayugran ke be chimane ku langeran ku peleran kin ran kun pata kun ayugran nangu jok ku ka to jok go ku lange ku jel jok ran go ran ken kun ke ka yen Nhialic ka loy ko Jɔŋdiit de yen ke ka loy yen ke ben ken rier yen ke ben ken ke miyoy piet ken yen wo karut kun yen ke wa yen nyich ben wo ka panyal bu ko nyi yen ke wa yen nyich chan wo ko to ko wa tip le nyalin panyal na charut wele chiang de pinnomen alwel ke panyal chatim balono ku pan pinyi ci bebeto where will you go te len pinnom tok pan pinya lula ka be pan jut ku pan nyala be pan jut ku koy betotin a koy ci nyala gam ke ka koy betotin ke ka koy beto so we na ken nyala gam kin lono ke tiu du lono wen ke yen wa jam wa tip ku tiu a dunia kuna to ke nyagat ke ci lono nyala kuna to ke ci wil ke nyala ping ku ci Jɔŋdiit Lajik ci ping to ku ke ci Jɔŋdiit Lajik yai a ci Jɔŋdiit Lajik ci grief ke yen la panya ko kor ku buloy e bu ke kare ke bu ke pol war chana bi yo ana yak mara de ke jong raj e ke len kor ban no ha chan yar ku ka lwele telene manya beri yung ina gam wai rana ni chikirana kor bino
ku ka gam lwel cho cha loy ka ken kwa telin tereche why you know look buku nong neli nala in the panel yene ke wa le ku yene ka du wo nong in cha ping wona chil wel ka to pin no mtina lwel ka ka cheka de ku yina lwel balui kar nam du to dun bilatine abajalti achi ngade chil wel achi David achi lwel alwel yete no le ban latin ku liu nyalitin alwel chaka te manya ber alwel ken nyali chete to chinte lerin tin ngwan buru du nyali Jɔŋdiit de ger e ministre de ken kor bu chol piot ko yi ku ka kor bu wel ken ye kale wo bu ka yapi anon ku choran we kor wok bi toke nyagat nana ya an ci tokan nyagat tidit kuna an ci towe de ken pir but yoku le wake man tomorrow akuj mani ene kuldu so baka nong nele che kul chuli pio dunu mi akul tit so Jɔŋdiit de ger achin keleku tichinin yen kaken Nhialic a chule bu ka deti tichin Jɔŋdiit Lajik liu che war day of Pentecost war jam war kol ene ka chen yi Petro ro bi jor ku lui ka nyi ke ben ka chi jol ka luel ku ke chin ale luel ku chu wit riedit ye rierenga riere Nhialic so when Nhialic ka kor bu ya kor chi riet to kan wo luel ye chu ker to luel without me you have nothing you can do nothing without me. So na yoku lwel kanon kele ku buloy without Jesus eke ka pin no meten but the chinteler ke waten to kor bu Jɔŋdiit Lajik bu ya ping tok ku loy ku kechele wo so ye chukar to chiran wagle benyi to chin Jɔŋdiit Lajik chiran wagle benyi so Jɔŋdiit Lajik ta da kan walk e muhimarit ku ke very important ku ka chube alum kalwel ku yen a che muhim Jɔŋdiit Lajik no very important chimanon yen ye chukar to yen muhim wan chen ben no mit ki Israel on yen ko je kwanchuk ku pin ko je kalwel ke ku will witen ke ko yen ke the same thing yen ka loy Jɔŋdiit Lajik e cool same thing a pure walk no will can Nhialic a pure walk himself yen in Nhialic alwel del die ken ku del die ke akar ba kwanchuk kuna jareche jalwel yin dia kin be anya gate e o ke yen ka bate chelekin alwela ke wada to the yit e Jɔŋdiit e cholo Jɔŋdiit de yit achirande le bile yit ke panyale yen ke yen lwe ku le jong rache e jong lwet there is only one God yen Jɔŋdiit de yit Jɔŋdiit Lajik e Jɔŋdiit de yit alwela ke bewe ya da ni yiti a kori de Nhialic ku kor ka lo rutete ne pinnum ai ka le wo ke wale ka panyal ku ke wale ka pinnum ku ba jalla ci ku dun ko ti Iran chuk jaman lo but it's best banele loy so yen e Jɔŋdiit de yit
Na ba jok nongin kulwel ka che ken Nhialic liu Bible ke yin kar. In ke ti yin nyi yang atokani yin. Wagwa ya yak. Na che Nhialic. Jok ti yin ko duom tin. Ko duom. Tem yen ko tem ku duom yen ko duom. Na che Nhialic. E yin ka chu kwancho ku manya beri chila bala lontin tup. Ke chen Nhialic. So dun ku Jɔŋdiit Lajik lum lightly. Achinte da ben wa pure the Nhialic ben wa will ke Nhialic piangtin. Kwachinte da le ben wa will piet ke Nhialic yotin. E yen through the Holy Spirit. Na chi Jɔŋdiit Lajik na chi en piang rur ku chin ke ye piang ke do chol. Do Nhialic teach. Bi tuo Jɔŋdiit Lajik. Do Nhialic do teach bi tuo Jɔŋdiit Lajik. Ko na chi en piang rur. Kuchin kaka panyal ye ka ping ku ye ka lo yinam. Ki yin do ye chu krito chol. Bi tuo Jɔŋdiit Lajik. Ku do unde piondu do liu. Because watching time. Miracle a kenny yen walk. I chu ping ne yen ka wa yen yer ku yen ka wa le yit. Near a lwel kori near chuka yen ye near Jɔŋdiit de yen ke yen wa yen ke luode a lwel luode Nhialic e near ku dor ku piado pio ku self control. Mita kaikwa just give me 1 second. Give me 1 second. Jota music. Ako dear kwan katong jing aywa chonchate dear kwan tayarka. There's one simple hearing hack. Kwan beben just 1 second. Did you know that? Okay, but how to read? By ping with them. And beben 1 minute. Thank you. So thank you so much, Mr. Keko. Takadua later, hit we call die. So one on Jong Adwom ku Jɔŋdiit.
ye chukur to ene ke Jɔŋdiit Lajik ene ke Jɔŋdiit ene ke wo tek del piatek ene ke wo le yit e ka chero loy na yak koy be Bible ngai la du penyala ke te chene lela alwati ene Jɔŋdiit tatin e yinang nam lao e koronto daro chokdi te diak kula ko chi chokti ne chokdi te diak chokti ne thier ku daro ku ene ke chokde alwela ke wadak ne yiti Jɔŋdiit Lajik e wada ne yiti e John chokdi te thier ku detem chokti ne thier ku diak yada alwela so wayeri lum enong Jɔŋdiit Lajik ben wo ke Nhialic ya lew so kene achiri to kene walk rier yokulum e ben enong Jɔŋdiit Lajik kene du tuch chokdi te tok chokti ne ber chane piat be chok Bible be kalwel achan agona jam kamia kulakala la Bible ke la ke kayo anong chok de totena abako jalek chimanon chene ye chukar to welwel ka bo yalek ne ka chakaloy we yalek ne ka chakaloy John chokdi te thier ku dich chataw in a very simple way I can queen chokdi te thier ku dich chokti ne tero ku detem ku kachu ping ya de mana dagi ene dugil ka beato kan walk a ter lola ka beato kan walk a ter ekene ato bung John chokdi te thier ku wan chokti ne detem so we chakale ke choka ken ka queen but I chakalo summarize ke kai won ben we ke loy de Jɔŋdiit Lajik ku jela ben bi yen ku jela ministry de aba ka yo ku ka gak kok agak ken ke ja ben so Jɔŋdiit Lajik en Nhialic ku yen ku ye chukur to ku Nhialic unai tok ko kor bu ariyo kor bu wil ke bu ya ping ku ka kor bu wil ye ke le wok bu ke ya loy achane chirandele bu wok belle achirandele bu wok belle e yene to gen Nhialic a chuping yen edukun edulung de kake panel edugil wedu piu okay wala ka beben there is a chin kirpanial lu birani le ke tichin Jɔŋdiit Lajik wo ko to pinum tanali anana yak 10 years ago lerpin anon kenye we the Bible le liu ke to na mali why because Jɔŋdiit de liu cha kon bale ka liu so we le ku ke ko le testimony nongen mana ade ke wer Nhialic che chale banyi te chin Jɔŋdiit Lajik because an chukonton chi chor chiton chi chor wer koi ko we ke chur ene wer ko we ke chur but a Jɔŋdiit Lajik yen ke ka chur ka binyai
en ke wo ko so ke bayan ke ba bi share ke na we chimani ne channel we no celebration lo rot mit kwa ato ke tena war mit to go high school ku mit to go college ku mit to go no so ko cha mit piot ko cha lo celebration celebration a goal already so when yen ke bayan ba bi share ke na we day of the Pentecost ku ke achu ka bialum ke kalwel ke ka pyo ke ku to ke ya no ne la cha ya action action chuo yo ko le chi manden to wa pin nom ten na chi de pyo in yal ku in to ka pan ya la yin ya everything you really has action ta dum bu ya lo che ke ping chung ke ping cái đấy chỉ bên cỏ bự mà nhìn như pin của tal nia du của chăm you take action nên cái cho các pan này ai này mi ta khai quang nãy nong cái chợ pin cái vật đồ cái này là chợ lệ nong cái chợ pin cái vật thì cái này là bảo quân của nãy nong cái chẳng hay luyện cái chế về cái này là cái vật lang cái này là cái pan này ba pal cái này chứ kuyanan belong ya wel ka panial ayoko ka lewe a rier da ke man chen we ka pingtene ya rier Jɔŋdiit Lajik ku ka korea da wo ko ka yenam law ben wo ka bible ya queen wo ci chir muslimin ku wo ci chir koy ko de ke kon quran so we be dia ka we du ku ba ka ba ala queen ku men ya len da panial bo we jwa ku ya ka long walk walk over in Nhialic ka long walk anong kai ter ken ko ku jela walk that we don't know it's just ben la chi ya ka long ke te ka long so ya ka long ta to ka ben mi ta kai ko ya ka long panda ya ka long rut ku ya ka long mi ta kai kun ku ya ka long na mind duan tok da tu ya ka long mind duan tok iran ye long mind den tok ta to ka ben nơi trên nhà lấy trên nòng thì trên nó lôi cái gì này long mạnh đuôn thục cái long coi quần chẳng chỉ lang cái giọt tát và là hết cái này cái so cái long cái bên nhà lấy bậc khốn ta thục bên so walk bậc coi chứ thế này riêng cái vốn của Jɔŋdiit Lajik walk buồn niệm guốc pin của bùa long của bùa gial coi chứ thế này Nhialic peng long da ne choda get nongin baba una thie ku dorin ta dua le baba Nhialic ko pion ke will piet kun ka baba in chu dua le ne Jɔŋdiit de er ka toy walk in Nhialic e toy walk ne du nerin walk aret manon ene ye lula ke nerin ke bi ye chu krato pin no mete be to ne walk be to ran chi walk bo be ne re chi ku neri de ka tui in walk Jɔŋdiit de er baba walk bu kun to ku bo be le ka chi chu ka lo bo be le ka panyal agogo pira agogo cheto banji din chu dua le baba e chiran yar walk yin kayoku ka dag baba kai pion walk banji dia koba awut kun che dai kwa wut kun be bela dai inti ku baba ba wat wo Jɔŋdiit Lajik atwo Jɔŋdiit Lajik chamanon chin ne toy du tu ku ka wel kwa chi ka be ya lew na loy ko kwa chi ka be lew na loy baba ne ka to Jɔŋdiit Lajik kan keka wa chu wil kwa chu ka lew na lom kwa chu ka lew na loy kwa chu ka lew na pink te chen yin baba yen kai pyo tiong walk ne Jɔŋdiit de er yin bu ya le cha ter kwa ter wada amen so thank you so much thank you bye bye